Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ori ba ijung halong belakang ku Hakiri tidur serubat sencakara Kisau dong kisau kun badan hakari O shisha kat no balong kaba kerpan Kanungi dan kajing Ka civil hospital ba shispa jingthia mau kerwat CHC ka baki patba ka dong ka than kila angnut laslam ya ka balabu mau nongrim ya ka nadu usnam arhajar khatwe menta ka singi ka arpu ar tarik uno pra arhajar arpu ar layo ban pli patba ya ka ni jaka ai jing sumar jong ka district do ba ranik ton lingdo tongkhar MLA ka mau kerwat ubadiru menteri katnat PHE ka sarkar jilla haringkat ka jingdon nang uba Pius Marwan MLA MDC Karanikor constituency hagani ka sngi bopli ki shispatli ki jingthia laya don ringkat lang ka kong si khar kongor deputy commissioner Southwest Khasi Hills district ba BJ Lalu superintendent of police Southwest Khasi Hills district S Kumar IAS principal secretary health and family welfare Meghalaya Dr. FR Lartang DMNHO, Dr. WL Nari MCH Officer Southwest Khasi Hills District, hipat ba jong kadong kathan bat ki staff jong kamau kerwat CHC. Ubaran ekton ling do tongkhar haba ajing kran gani ka sngi, ulapan paw ya ka jing kemen ka bakraw, ka ba ka jing dot baro katkum ka revise estimate, kalakot siya ka arpu ar kolor saupuwe laktingka, bat kumbashis pa iway tali ki sanction post. Ngamla kran bakamau ye MLA Mariam jungi emane ba jungi ba walando ibalong pa jo kare constituency jungi ibadon ka jikir klik badyalam yo pa ba jo kare ka constituency la ka por hakaba iladon kare ka vision ka jingyoi bakalong berekam hadok kata-kata bandon kare ka hospital badai ka jingyam jungi bahwa arja khatway rang bakla lala banle yo formation stone jong kane ka hospital Kasurgar itu po at kalayo sanction ya kane ka sispa jithya mo prakror Henry dalas nangi ka jingtre lalab ba kamdon kamdap kata ka prakror ban lahap ban pendiang lahap ban pendiang kane ha ka bakari wajis ner ka ba ha ka ba poi ar kror so poi lak tengka ha ka ba committee go fair kila raise ki objection balai ba ka kata revise estimate lahapan busung tu ya ke jindon kam bansna ya ke building kebabian ya ke kamera kebabian bat kumu emale ngalahap pada boden ban penget itu komiti ban kran ini officers bon sit ban kran you health minister iba hek ke tu por bon sit ngalai kendo ye bat ni ai publish shibun e kesorka ban iba hek ke tu por haka bagi lahapan penget ke tu por bat khamba me yo chief minister borom jongi konak sama ubah kutip barok di perlok baik bangga hak bagi lalak berpengit dan sanction di karibas estimate kabalatam arsha laisha ya ka original estimate kam syukur terkata kecil kon ban penbian di hospital i chief minister lakwa ban ilwan in agretno lakham slam di hospital hadini ke bagi latiap baladat dari building ngalaji ikran i ban in agretno Henry ngalabu ya ke challenge ka akhir department da ka baong nginget bagi de ban yo sanction post ro namar kambiang bandang taka building de namar kata ngene ya bode kat hado balala ban penyo ya ke sanction post sispa iway teli ki sanction post lala penyo na ka banta ka de hospital ka sispa jingthia badai hangta hakaba ngila sim de jingrai din bala yo sanction yang dipos ngalai grand biang i honorable chief minister dong kalau dia kepor bagi niyo panlet inaccurate no ya kena ke hospital Don kecik play kali kecik sispa titia tadi kecik kerku yang hilang barok apa sa district hi barok away
Namang ni suku ba hak ni kejuk kapor kepamentah ba kejingkut kejingkia kalong kaba kodor haduk kata-kata Silong balik suman sekiwe-kiwe kisaka Andrei ingin skam balang ba ni ayo kompli ya kenika hospital kepada siswa diktia. Jadi kesini kaba sekolah sarong ini mengilak dan beli ya kenika hospital la kambun senam mentang. Di kaba kampung san kade bangin ya pitchakmat. Kumno bangin ya penyak ya kenika hospital. Namar ngitip ba ke imlang salang ke community jungi ke dankam ke pengsan ke dankam ya ke law and order ba ke baar ke de ya ke kot kian de namar kini kidi artli ki jingdankam ke ba ni ki briu ki basyong ha imlang salang ni dankam ha namar klem kini artli minum la ban ya ceprang minum la ban progress minum la ban de